Lakhipuronline puthokchaba February gi tang 23 Sagolse numit ki Khomjinba Pao tabirasi. Ahanbada maruiba Pao. Rajya Sabha gi MP Susmita Debna laikidraba Pravin amasung Ripen gi yumda chatuna awaba phangdokre. NEET ki super speciality entrance ta All India rank 3 phangduna maipaklakrabi Dr. Nongthomam Bijetabu Kasar gi Lakhipur amadi Singirbon Kaithilaikai da haraute yamna okre. Jiribamda JDU gi mirep oiriba Muhammad Asabuddin gi Firal Singkhatpagi thorom pangthokre mahakna vote masing lising ahum hena kagani habigi thajaba pikre amasung Assamda miyoi kunmanga gi masada COVID ki anuba case thengnakre laichada siningarang miyoi ani sikre Haujik mapungoi ba pau tabirase Rajya Sabha gi MP oiribi Susmita Debna laikidraba Pravin amasung Ripen gi yumda chatuna awaba phangdokre ngarangi khongchat asida Kasar District Trinamool Congress ki luchingba Dr. Maimom Santi Kumar su yauki Susmita Debna Assam gi CM Himanta Biswa Sharma gi maphamda thodok asigi matangda justice pibinaba cherolama thakiba laikre thodok asigi matangda mahakna pendaba phangdokladuna Assam gi CM na Rajya asigi miyoibu Mizoram da hatok pikiba dubudi karishu oina laudraga Barmis Supari Mizoram dagi lakpada thamoi da mai hauribasi angakpani haiki Mantri Pijus Hazarikana laikidraba miyoi anigi yumda laktuna CM ga unahanduna justice phanghanaba honagani hairambadu tuminna laithokpa asi yaningde haiki মুখ্যমন্ত্রীকে বলছি যে আপনি বার্মিজ সুপারি নিয়ে তো স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নিচ্ছেন হ্যাঁ আপনার শরীরে আগুন লেগে যাচ্ছে যে বার্মিজ সুপারি কেন আসামে আছে খুব ভালো কথা এটা বন্ধ করেছেন আপনি কিন্তু আসামের নাগরিকদের যে এভাবে হত্যা হচ্ছে মিজোরামে বারবার আপনার বুকে কি কোনো ব্যথা নেই কারণটা কি রহস্যটা কি আপনার জন্য মানুষের আসামের নাগরিকদের জীবনের কোনো মূল্য নেই নাকি আমি জিজ্ঞেস করি Khunjagi Maikidagi Chandramohan Singh Bikramjit Singh amadi Ananta Singh na Susmita Deb amasung TMC luchingba Dr. Maimom Santi Kumar bu tawbimal khangba utki Awaba taraba imungi Maikidagi Gauri Singh amasung Surjit Singh na Justice Panghanaba honabinaba wapam Singh thamki hairi Athokpam Niren Binita Singh Poireiton Singh Babahan Singh su khongchadaduda yauki TMC luchingba Dr. Maimom Santi Kumar na haikibada Susmita Debna Kasar gi SP ga unagani hairiba sida laikidraba imungi miyoi Singh su yauduna mahakki paukum tarasi haiki Honorable MP Susmita Deb Rajya Sabha gi mahak Ramprasad Pur da laaga laikidraba ekogi nungsiraba marup Pravin amadi Ripen gi sangai da laktuna makhoi gi awaba da mahasu saruk jari haiduna lai afam asida laga mahakna jumgi miyoi singdagi pau taraba matungda wari likhun khangabagi matungda mahakna hai darkar leirabadi Rajya Sabha da mahana wahang awhang tawgani ibam asigi mathakta amadi asargi SP na piramba mahagi assurance matungina Assam Sarkar na kari thabak ngasi phawa chathakre haibagi matangda mahak laiba tang aman natraga ani sida SP gi office ge raw to gi planning amasulai numit asida khoji Pravin gi family gi mi amadi Ripen gi family gi mi su yauna khunja sing yauna lakpagi su mahang wafam se thammi amadi justice phangnabagi damakta magi maige gi tawba yaba mateng ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯃꯥꯖ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯥꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯄꯤꯔꯤ NEET ki super speciality entrance ta All India rank 3 phangdura mai paklakrabi Dr. Nongthomam Bijetabu Kasar jila gi Lakhipur khuman amadi Singirbon Kaithilda haraute yamna okre mahakpu ahanbada Lakhipur ICDS Anganwari worker helper amasung maira paibi singna sinduna pangthokpa thorom amada Lakhipur Khuman Ibudau Thongnang Community Hall da taramna okhi matungda Dr. Bijetabu Singirbon Kaithilaikai da apunba Kaithilaikai puja committee na sinduna haraute yamna okhi panba yai Nongthomam Bijeta Devi Assam gi Hailakandi district ki manung chanbada Lala BT road ta leiba hojikna Boragaon Guwahati da leiriba Nongthomam Brojen amadi Nongthomam Ongbi Taramani Devi gi machanupini mahak Guwahati Medical College tagi MBBS aduga PG na obstetrics amasung gynecology da lising ani ga 19 loisinki thauramda wa ngangladuna Dr. Bijeta na horagliba mairoi singna afaba hainabi thamnaba internet po achumba afaba maikei da sidinana ba haiki mahak makhatana Tata Memorial Center Mumbai natraga Kidwai Memorial Institute of Oncology Bangalore da
makha chathaduna super specialist oiraba matung awang nongpokta ana layeng gilamda seba tawningbagi apama phongdoklomki Chikani internet sujam ajana available hoy almost every place there was internet connection le internet day khaba information su lo bajai fattaba information su lo bajai ai na suggest visya internet se khaba information lo bai use tawra ekhoi young age day khaba good habits things that developed over se jam importantly good habits hai ni ayukda ganna hawatba jangna tumba अफबा जाखिंजांग जाबा नुक्तिगी योगा एक्सरसाइज तो मूवमेंट तौबसे अफबा हैबिट्स यांग एज डेवलप तौरती को न चलगा एखोय डायबिटीज हाइपरटेंशन हार्ट की अनाबा सिंगसे नापथोक बजाय अफबा हैबिट्स डेवलप तौरती एखोय डिटर्मिनेशन टू स्ट्रांग होय आई हुजी नेक्स्ट 3 years either टाटा मेमोरियल मुंबई नत्रगा किडवाई मेमोरियल बेंगलोर तंबई वाखन खल्ली तम लोइरगा अयमकोम हलागा नॉर्थ ईस्ट की सोसाइटी दा सर्व तोगे इन वाखन खंज जिरीबाम की सोनापुर द लेबा एक्स एमएलए होजिकना जिरीबाम की 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता दल यूनाइटेड जेडीयू की मिरेप ओइरिबा मोहम्मद असाबुद्दीन की मयुमदा जेडीयू की फिराल सिंखटपगी थौरम ngarang पांगथोखरे थौरमदा जेडीयू की स्टार कैंपेनर नेशनल जनरल सेक्रेटरी अफाक अहमद खान जेडीयू जिरीबाम मंडल की प्रेसिडेंट एमके बोदेन बिहार की एमपी कौशलेंद्र कुमार नचिंबा मियोई सिंगना चीफ गेस्ट प्रेसिडेंट गेस्ट ऑफ ऑनर ओइना सरुक याखे थौरमदा वांगांग लदुना जिरीबाम 40 एससी की जेडीयू की मिरेप ओइरिबा मोहम्मद असाबुद्दीन हाइकिबदा मियामना सपोर्ट तौबिबसी यामना नुंगाई अमदी तांग तरादा असेंबली दा चंगमंगंबा ओइजगे हाइकी मियामना थौजानबियु हंदकी मिखल असिदा भोट लिसिंग अहुम हेलगा कागनी हाइबगी थाजबा फंगदोखे जागन के आमार मानुषेर जे मनोर माया ममता আছে আমরা 3 থেকে 5000 ভোট বেশি পাই জিতি মিটা আমার বিশ্বাস এটা আমি আপনাদের প্রতিনিধি দিয়া যদি আমি জিতিয়া যাই তাহলে জীবন শান্তি এবং সুরক্ষিত থাকবে এটা 100% গ্যারান্টি দেয়া আপনাদের चीफ गेस्ट की वारोल पीरदुना जेडीयू की स्टार कैंपेनर नेशनल जनरल सेक्रेटरी अफाक अहमद खान हाइकिबदा मणिपुर दा जेडीयू हाइब पार्टी असे यामना कुइरबा मतमदगी लैरक्लबनी मणिपुर दा मियामना जेडीयू की मरमदा फनमराल सिरबसु मणिपुर दा रेलवे लाइन पुरखिबा मिसगदु अतै कनासुनते महागदु बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने हाइके कि मणिपुर का जब इतिहास लिखा जाएगा मणिपुर में जब रेलवे की बात कही जाएगी मणिपुर के में जब रेलवे की तारीख लिखी जाएगी तो किसी और का नाम सबसे पहले नहीं आएगा अगर किसी का नाम सबसे पहले आएगा तो 1998 में तब के रेलवे मिनिस्टर श्री नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा हक्सेल लोइसंगी पाव मतुंगिना आसाम दा हौकिबा पुंग कुनमरी दा मियोय लिसिंग मरी सुब नंबर 19 दा चांगेंग चथकिबदा मियोय कुनमंगा कोविड-19 नाबा थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 0.3 अमा ओइरी लाइचर असिन ngarang मियोय अनि सिख्रे मणिपुर की हक्सेल लोइसंग न थोकपा पाव मतुंगिना मियोय यांखै ngarang नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइबा थेंगनख्रे पॉजिटिव ओइबगी चांग चादा 3.3 नि लाइना असिन ngarang मणिपुर दा मियोय अमता सिखिबगी पाव लैते नाबा फरकपगी चांग चादा 39.05 ओइरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमुखन्ना राज्य सभा की एमपी सुस्मिता देवना लैखिद्रबा प्रवीण अमसुंग रिपेन की युमदा चतुना अवाब फंगदोखरे नीट की सुपर स्पेशलिटी एंट्रेंस दा ऑल इंडिया रैंक 3 फंगदुना माइपाकलख्रबी डॉक्टर नोंगथोमम बिजेताबु कसार की लखीपुर अमदी सिंगेरबोन कैथि लेकाइदा हराउते यामना ओखरे जिरीबामदा जेडीयू की मिरेप ओइरिबा मोहम्मद असाबुद्दीन की फिराल सिंखटपगी थौरम पांगथोखरे महाकना भोट मसिंग लिसिंग अहुम हेना कागनी हाइबगी थाजबा पिखरे अमसुंग आसामदा मियोय कुनमंगा की मसादा कोविड की अनुब केस थेंगनख्रे लाइचदा सिन ngarang मियोय अनि सिख्रे लखीपुर ऑनलाइन यूट्यूब चैनल की खोमजिनबा पाव संदोकजबा ngasi gi oinadi matang asida loijare।